هون لراديا دنگه گل گهدار دکن و دنگا روش آوا. برنامه یا دنگا روژاوا ده از کردیار درعی بورمه سردانا سروک ترکیه جبو بغدا و اربیل دنابا گل مده هم لباشور هم جی لباکو روژلات سوریه لتوایا کردستان پرگومان آفراندن گلو اردوغان چه دخوازه هفکاریا کردان بواره با آرمانجا چیه هر واجی گشدانند باکو روژلات سوریه ده جبان خواندن وان مجاران به مریه رزدار مزهر شیغو اندام کنگره اسلاما دموکراتیک لروج آوای کردستان ام خیرهاتنا میوانی خود کن سلام و رز جبوا و حمود داری وای بله رزدار مزهر امریکی خوشن هون میوانی منه آگه هون دزانین سروک ترکیه بره خدابو بغدایی لبغدای هن پیمان وکه امزه کربون لد پی رجی بره خدابو اربیلی لسر به سردانی آرمان جن ترکیه چنه جعراق و جه اربیلی جارك دنج بو حمو گهداری و سلام و رز از باورم اف چند روش ابوی روژف گلک نرخاندن و گفتگو لسر و چوناوان چی بو از باورم هنک آرمانچ هاتن دیار کرن بلکه هنک جی دی پش جلید هنن یعنی براسی جی نه هر تشتی ناس کرن دی وان زیاراتی ولو ده و نه هر تشتگی راگاندنی جی و نه هر تشتگی چاپمنیه البت ده هنک تشتین سرکه قالندی گو کارن حتی قدره کی بهور بمشی ممکنه تین دی شفره کرن تینش کرن دی گلک تشتین سری هنه از باورم اویا هنه که پیلانه کی لسر داکرکریا باشور هیه یعنی باشور اصلا ده ملی سیاسی ده حتی ده ملی جواکی ده بری داگرکریه راستی جی هدی آنا جغرافی جی تی داگر کرن بسالانه یعنی شخوا وقت تبعی وقت ردایی وقت بن امر وقت بن توجیهات و تعلیمات وانده بن پرسپکتیفی وان توجیهات وانده شخوا برید مش از باورم اف شخوا سرطواندن همان تقریبا 2017 رفراندوم گوچه بون و شون و دولت ترکیه جوار بیجه بمر راب بری جو خود تکیلی هبون علاقات وان جه 82 83 دنه لپشتی رفراندوم یکسر راسته هنکی براستی جی گلک جبو گلک تنازلات زمین چکر یعنی دولت ترکیه به گفخوارنی ویچاقی است بیجم و هین او ترسو او گفخوارن دوامن لوما انا جخوا ام دزانن براستی جی دربی گخوارن لسر هفدو هم جی گریلا هم ده انتخابات بلدیات ایگو چویده از باورم او انتخابات جبویش خوابون درزک و بو جیه مترسینه یعنی جبو انتخابات پیش جارا یک جنوت و دو حتی آنا 10002 عفوا اصوری عفو بک 10002 حتی آنا براسیش جارا یک دبی پارتیا دیمین دهندری ترکیه ده دشکه یعنی اشکره دشکه یعنی هم ملت خوون داده که هم د قاضا نافنتوی ده د ملی دیپلماتیک ده بلکه دربکی خوار حتی د ملی تکیلی خو به دردور بلکه هنک او لهجهوی بگوهراندن و یک جواناجی زیارتاوی عراق و باشور کردستانی بو پر بسر نظمی و بسر تواندن چور براسجی دخوازه جنوب را هنک خو هیز بکه هنک جبو خو دوستین گو کارم پیر علی کار بن لسر مستوى يعني كردستان باكور وتركيا راز بيجم نل اغشتي يعني تبدا لسر حسابي قال كرد او راسته يعني دخوازه د پیش ده دیسه جوی هزا خو اجواکی و گرینه و ایگو شخوی بخورا که جو کردن اف حقیقتا ایگو جهبه بسرخص کرد بون نه جهبه بسری خو بسرکت بس لگوری دیاره حتی دیتنوانی لعربی لیجی تشتک ندایی کرده یعنی وقت تشت دیار نبوی که چه کر یعنی سردان ایش بو عربی لی چه دیار کر؟ از باورم و تشتکی ندایجی و ندیده جخوا حتی آنا که لگوری باوریا من
بلکه او سردانوی نتنیش بو اربیل از بیجم حتی جبو بغدای جی تشتی گو پیچو دخواست لگوری باوریا من نگرد یعنی هنجی بلکه هن تشتین وکی من گود وشارتی هنه لگوری من سردان کی ولو تنی وک آوا وجی خو بشو براویتی لگوری باوریا من وی چی بگره یعنی اربیل وی چی بگره بر اربیل بخو میریه افراستیکه يعني أنا هولير يانجي وكري بريا قدبي أز دبيجم نأيرو ده يعني تيكلي خو لسر مستوى عسكري بتركيا رأف چنمه لغوري من جماوري خون داكر يعني قاعدة خو جماهيري هدي ون دادكه بتايبت جي كردستان عراق ده وبتايبت ديس أز بيجم دملت صورة باشور كردستان أري راسة باشور كردستان وخاصة مناطق سليمانية وغريداي بيفا باور بکه آنا دیسه جوکی سال نوتا وگریا همو پارتی و رخستنین ور و هم خلقی ویده که به وان سرطواندن وان جبو ترکیه و وک تکیلین ولو روبروش کره از باورم و هدی قاعده خو بلکی دهوک و هولیر تجون دا بکه جبو لوجی از بجم ترکیه جیک او بخو ضعیف کد و یکی ضعیف چه بگره حتی وک تکلیوان به بغداد جی لگوری باوریا من هنک پیمان گولو اشکره کرن به هفدوره ناوندکی جبو پارسناسی نور چکن یعنی جی حتی به هفدوره کاربن لهمبری جینگریلا نقاطینگریلا تکون نوا اپریسیونه که هف باش و آنا جی خو حاضری وی تین کرن یعنی آنا جی حاضری وی براسی جی هنک قوات خودکشینه هولره جبو گو کاربن آلی خنیره و خاکر کووان مناطقین ایگو د پارسنا مدیا د وکم ناولی دکن داگیر بکه یعنی ایریش بکه و اشکره به پشتگیرتیا هیزن عراق و پیشمرگان از باور ازدار مثلا دالی وکه هیزن عراقی ده وکه نوچه جده دکن گل لک گروپ شیعی جهنه و پیمان آوان رد دکن یعنی دویجه الهمبر تفکر آزادی شر نکن نه تنه هیزه شیعی از باورم موقف پارتیای نکیجی او بو بله هل وسا رزر باس طالبانی ديار او اشكره بو يعني براسيجي انه اف خيانتك نافلتي كرن وحطاني وك خفروشي نافلتي كرن وك ولات فروشي نافلتي كرن وك كردكوجي نافلتي كرن والحاصل شي نافلت به يعني ام قارن بيجن رزر مزهر دو كردستان ده وك دو انيتين ابا كرن لهم برهب از باورم او هر دو اني اصلا نبون انيك يعني جبريه دبلويه يعني أنا منكارم بيجون الأري برلمانة كي ولك دبن هيزا كي نافنا تويدة تشيبو أو لقوري من أو برلمان شكلي ما تشتكي وصل سر عرضي حتى أنا جو كارب وقت بريار وقت قرار وقت تشتكي بدأ تونه يعني برلمان كي شكلي ما وهنجي شكلية حتى أنا كا دباشوري كردستان ده دو هيزن دو أنينة دو جبهاني يعني دو قوة حتى نتني ملي سياسي حتى ملي عسكري جي باور بك قلت جهولير تدرباسي عقاري سليمان يدبه وكي تهر ولاتك هر جي كده تجد حتى ملي بيشمرقات جي قال لك اختلافه بالا خو بدي دهولير ده حمو كولاني وي خملان نجي على تركيا أمال سليماني على تركيا ناف نقادو بله يعني راسيجي تشتكي عجيبة يعني ابدا قبول لكن يعني في نزيكبونا قدبه بتركيا يرب جكوك جملي سليماني ازبيجم ونافچين غريدايوي بجارك رفت كريه يعني ما قبول كرن ابدا بله رضا مزهر لباكور رجلات سوريا دل روج آبای کردستان جي لبا گلمه لبا گلک مال پرنجواکی دجي گلک نخوش دعاني لسر به سردان جبو اربيله گلو مترسيا تكليه وان به اربيله رانج بغداد لسر باكور رجلات سوريا چه از باورم انا مثلا پارتیا قدپه تنی نجبو باشوری کردستان باندور دکه يعني ام بخوازن نخوازن او پارتی براستی شیستان دو بشون و تایبت جی هفته بشون و مرو کار بیجه باندورا وی لسر هر چاپرچه کردستانی هبو افراستی که یعنی وک آلیگیری وی وک دوستین وی لباکوری کردستان پارتی چکرن لویده پارتی چکرن روجلات پارتی چکرن شاخ خو بر حمد دریدان و بن ناوی ریبازا برزانی و ملت کرجی پر عاطفیه براستی جوی چه حرکت تفگر شورش تو نبون والای کی هبو و شخوا برزانیج او فرسانی استقلال کرد پارتیا قدپی خصد دستی خوا و کاری بوج بو خو پروپاگاندا کی وسا یان کردستان یا نمان
وشعارين وسا قلو وقش درو بدرو بنوان نافان ده هناك افجح راخو براحم الدريدان يعني از في فكري بيجم جخوا بارتيا قدا بي حتى انا لپیشیا یکتیا کرد لپیشیا مالا کرد لپیشیا کرزیا کرد لپیشیا کنگره کردستانی نتوی براستش ایگو هری کلم اوه و ایگو ناهی لچه جیبه به اوه یعنی ام باش آنا بنرن هولدان ریبر اپو جنوتو سی و بشون و داماغوی چاقا جلال طالبانی و حمرشش و کمال برقای و هیئت که جه پرلمان ترکیه چونجن دما آگربستای که حتی اعلان کردن بیسته که آدارا نوتو سی اوی چاقی ریبر اپو را وکر یعنی اشکره گوت پیوستی ما آنکا براستی کنگره که نتوی کردستانی هیه و جخوا نوتو چاران ده دما او علیت و زبیر ایداروی شارکایا و اوانا پرلمان ترکیه هاتن آویتن و لیلا زانوانا و چاقی سروک پیشنیاره که او سال پیش خست گوهون کارن ببین وکی چاوا بیجم پیشنگیا و گاوه بکن و لسر وی کاری هم بخبتن و خبتین یعنی جبو ویجی کنه که چه بو اساس ده هولدانین براستی جی کنه که یک جار بهتر جبو آواکرنا کنگرگ نتوی حتی آنا جی نوانه هولدانه ده مع الاسف دیسه ایگو ناهی چه ببه دیسه جی پارتیا قدپی یعنی پارتیا دموکراتی کردستان بله رزدار مثلا نوان پیمان وان ده گریدای باکور رجلات سوریه چه هیا این چه پلان لسر باکور رجلات سوریه هیا جخوا از دیسه پیلان وان شف قط نابه راستش یعنی انا پیلانا گول سر باشور عینی وقت لسر باکور رجلات سوریه نفس پیلانیه یعنی خطاوی یک خطه دیسه جی پروژه وان یک پروژه ارمانجا وان یک ارمانجا داگرکریا گو ایرو ل باشور کردستان پیش تخه دیرک ویل سر روجاوی کردستان تاثیر بکه باندور بکه هگر وی چاقه ام بیجن والله ایشه موان بهدوتنه ام خود خاپینن براستی او موصل خطا شنگال و حتا تو درکه چای گزوانه و تهر حطانی جیگو بره دگوتن مرج دابق یعنی من بجی و حطانی تهر براستی طبقه افانا کش دا ارمان جوان دنه ده هدف وان دنه یعنی باکور و رجلات سوری و خطا موصل و شنگال و حتا تو درکه هولیر افیا گش لگور میثاق وان او دبیجن ایمنن و جخوا هدی دخوازن و هاگش دست وره باور بکه گلک هولدان کرن یعنی اگر دیرک غیر دیرک یعنی مباشر غیر مباشر دریا داعش یره گلک هولدان کرن جبهه نصر و ایروجی دریا قدپی یعنی که عفوا دریا قدپی را قصوری عفو بک از جارا یکنه راستش یعنی که موقف دیاره جبوی جاز بیجم انا ترکیه دما گود باشوری کردستان دوان هولدانا دکه روشاوای کردستان بیر نکه یعنی گفخوارنی گو آنا دکه بهتری وی لسر یک ارمانج سرکه باکور رجلات سوریه سر باکور رجلات سوریه یعنی دی بیجه اگر از لوی دکی درباکی لگری لاخم جخوا دی بیجه چافکانیا گو دستک دی باکور رجلات سوری یا جی آگو بریو دوه دی ملی سیاسی ده حتی دی ملی عسکری ده دی بیجه قندیله جبوی جی وک جیدر یعنی باکور رجلات سوری بور وگرید ده لو ما جی آنا هولدانی وان گو کاربن براسی جدوی دکی ده گریلاتی خناوا چمبره کی و لسر با کرو رجلات سوریا ایریشه کی نون چکن بله خطا رجعای کردستان و باشور قد بکه او راسه دخوازه شبدو قد بکه بره یعنی تکلیه قندیل جوی دکی قد بکه ولود او لگوروان از بیجم بله ارمان جوان هذا ارمان جوان اوه و جخوا دخوازه با کرو رجلات سوری براسی جی ترکیانه کی کردی تیدی چه نبه یعنی و اشکره دی بیجه الویده که استاتورکه که کردی مستحیل از بهلم چه ببه ناهلم یعنی اصلا هولدان آنا دی تیکچون استاتورکا کردی آل باشور کردستانی یعنی وانا به باندور بکه وانا به رول بکه به تاثیر بکه و کار به ارادا ویده که بشکینه و تخبن باس که خوده گو براستی جوی استاتورکا هانه بر آویتی بکه تیک بوه و هدی کار به بری خوب ده باکر و رجلات سوریه یک ارمان جوی رویه اواناجی لگوری من آنا کتن خف کاویده کتن پر کاویده مخابن جبیر کرنه یعنی روجاوای کردستان تیکره جخوا او جی تیک درن گریلا جی تیکره او تیک درن یعنی حتی آنا بخیرا گریلا هاتن پارستن افراستینه یعنی او دست کفتی بهور بکه نگو بسیاستا قدپیتی پارستن یان هزا پیشمرگاتی پارستن یان کارن بپاریزن نکا اولو فام دکن گشته دولت ترکیه بلکه د پیش ده جبو ان هم بهتر مجال وکه هم بهتر مشاريع وکه هم بهتر معامل و مصانع به وکن و بگین آستکی ولو گو سینور ناف خود راجنی و ده کی بکن جنت یعنی او تخیلکی ولو دنه
لی جبیر کرنه گو دولتا ترکیه هما فرصت ببینه باور بکه وانا بدو قروش پرژی ناکره یعنی بله ده رفراندوم کردستان ده اشکره و به اردوغان چه گوتن یعنی تا رئیسدار مسعود برزانی بخیانت او توان بار کرد گلو چوا پیشوازیا خوین میشه که وکه اردوغان دکن و اردوغان حتی وکه بجه داخویانی یک چاپمنیه جنده داشت بو اربیلی از باورم انا بخوشی وید زانن لی منفعتا خو برجواندی خو وک مالبات از مالبات و کسایتی دیگه بله انا او کردستان تی فروتن کردستان تی داگر کرن کردستان تی تالان کرن تی شوتان دجبو نه اوقاز درده از وی فکری دی بیجم یعنی تنی جبوان درده که گو منفعتا خو مالبات وک مالبات یعنی پاراستنا سلطه خو حکومت خو آگو او ایرو تمثیل آویدکن و برجواندی خوی ای تنگ ای مالباتی از بیجم منفعت خوی آبوری آگو به ترکیه رو دخوازن لپیش بخن تنه دوی چارچفه ده اگر ترکیه سوزکی بدوان باور بکه کردستان گشی بیداگر کرنج بوان نهیش بیش نخم یعنی از باورم اگر که خم بیا یعنی او گفخارن دولت ترکیه کیم ها روزه که وی تندید بکرانا بن پیکرنه گو ایرو دافرین دل پیش دکون سریکانی دل پیش دکون چتن گو ایرو دموگرافیا گو تی گو هراندن ایرو گوندواره کی فکرم گونده کی لافرینه یعنی گوندی چتا مرو نابلی بک یعنی ل افرین ایرو براستی دبن داگرکریه کی تنبونه یعنی برو بر بتنبون و هبونه و افرینه مخابن جبیر دکن وانا یعنی چاوی خسر دگرن و که انونه پرچکی کردستانیه جبوی من دما گوت تنه مالباتی دفکرن حتی نه اقلیمی جید فکرن یعنی نه تنه جبو باشوری کردستان جید فکرن تنه جبو خواه وقت ستاتوکا گو ایرو دست وانده هیا ویا بپاریزه هگه ترکیه جبو وان بیجی تمام بلا هون وقت سروکی عشیره که بمینن باور بکه و دیسه بوان بوقعین و پیمان دیسه خطک بترول ذاکن در ترکیه را بله یعنی جبوان سلیمانی دره جبوان خانقین دره جبوان کرکوک دره جبوان کویده دره جبوان او قسم درده لوما جیاد بیجم اویات پر خطره براستی خطره که نه تنی جبوان از بیجم جبو توای کردستان ملت کرد ایدی نما وان رات که یعنی حقیقتا که دمی نیز دل گوری من و اون دابکن بلش خبر که آنج من پرسه کر انو دو کردستان ده دو خط دینا دیار کرن خطک وک آله همبر داگر کریا ترکیه و خطک پیشگیریا داگر کریا ترکیه دیگه رزدار مزهر دباکور جلات سوریه ده اردوغان دوباره اشکال کر گو از وقت بیجه از به دورا به اوله تمام بکم دنرین آود الگور روشا ترکیه روشا باکور جلات سوریه در فتا ترکیه هیت بی آلیده باور ناکم یعنی ترکیه وندا کر یعنی شواد بیجموندا و آنا جونداد که یعنی آنا اصلا ترباسبوناوی جبو باشوری کردستان لگوری من ونداب که یعنی او خون خویالی ویب سر ناکبن یعنی از دما وان تشتا دبیجم استنی دبیجم بلا گلیم شیار بن براسجی برا گلیم خودی هلوست به خودی هلوست کی نتوی کردستانی به ولهمبری وقت خیانت براسجی گرکی خودی دنگ به یعنی جبو هین وقت بیجه کرنگی هستی مرو کارول ناوی بکه یعنی هیچ حرتش خراب نبوده گلی ما وقتی گوهر وسا خودیار بکه احتماله کی اوانا بودی بیجه تکم بن باندورا گل ده یعنی جی تاثیر کی لسر وان چه ببه هنگ جوی خطا خیانتی گاو پاش و باوین یانا اوی خواب شوتینن گلی ما دیس از بیجم شیاره یکتیاوی چه بوده خودی هلوسا کی کردستانیه و وان کریاری نولو دوی ست سالی ده نکار قبول بکه از باورم خونو خیال دولت ترکیه هگر کاری بنا سال کی به پیک بهاتا اف گفخارنی نه ایرانن جدا می گوره و بریا خسر هاتی آوا کرن تا 1314 حتی آنکا اف گفخارنن و اف تهدیدن و اف ایریشن هگر گو کاری با وچ اگش پیشن یاره وی ابو نرنی وی ابو و اصرار کرد و اصرار کی گله کی دگوت نوا چند ماهنده گرکی از خطه کی ولو چه بکن او خط چه نبو و چه جنابه یعنی خطه کی اولهی لگوری من آنجاخ پیمان چه به اتفاق چه به یعنی اتفاق دناو و اتفاقی ده هناك هيز ناف نتوي دولة تركيا ودناف دجي هيز قصدي هبن يعني هيز قصدي انجخ او ايجو مسوغريا باراستنا منطقه كي ولويه يعني بي ويتشي نابه بلا دولة تركيا فيها زاني يعني وي باورم باجي زاني يعني بي قصدي باتفاق يعني بالهفاتن بپیمان به شکلی گو او دخوازه مستحیلات چه ببن و نه چه دبن
بله رزدار مزه ترکیه چه که پر خراب بکارتینه او جی وک آینا کردان لهم بر حدوده وکو تا آنی زمانجی تنه وک پارتی دموکراتی آلی گره ویل پرچه دجی هنه و گره لاجید بجنا چیه دنه و خودی مالباتن و خودی پشگیری یک مزین هیا دالیه جواکی ده چقا باندورا ویتشتی هیا به هفکاریا به ترکیه را براسج ملت ما هلوسه کی باش هەیە یعنی ئەس لە گۆری من ئەف چەندەکە دەمەکی باش هەموو خەڵکێ me لەسەر پیاە خۆدی هەلوەسە و هەلوەسە ویژی دیارە ینی يعني نده شركي نافخوي وكا قال نا ئەس شەڕێ ناوا گەل بخوا بخوا چێ نابە ئەس وێ باوەریە دەمەم گەل هەنێکی vêya derbas kiriye yani birasî jî ew qonaxa got dîsa jî em wekî şerekî ê navxwayî ê gelerî em nav lê bikin belkî şaş be heger pir pir pêşmerge bi dewleta Tirkiye re milî eskerî de ez dibêjim alîkarî bike li gorî baweriya min helwesta gel wê hinkî ji wilo tûştir bibe û belkî bi sedan ê got anî alîkarê wan in yani dostê wan ez dibêjim yan jî ê got heta anaka dibêje em li ser xeta wan in ez di wê bahweriyê de min nef sedan bi hezara wê dev jê biqere çima êdîgelê Kurd bi rastî jî hinekî wilo mero ez bêjim yani em ne wek berê atifî difikirin yan jî em weqasî nizan mane yan jî weqasî teng maye yan jî weqasî em nikarin va mesela baş bixwînin yani milletê Kurd îdî li ser va mesela şiyare ez tenê ne wek her tiş zelal dibe ber bi çavê yanî milletê Kurd îdî dibîne meselen gelek statûk hene gelek destkeftî henin Kurd îdî li ser qada navnetewî bi rastî jî xwedî rolekî pir baş in yan jî di nava qada navnetewî de têne nîqaş kirin cîkî wan çêbûye mekanetekî wan çêbûye ji nûv re ev asta got îro Kurd giyatinê yani ez ne wek partiyan dibêjim Kurd ez dibêjim Kurd giyatinê bawer bike wilo rehet dev jê bernade yani îro Rojavayê Kurdistan yan jî Bakur û Rojhilatê Sûrî bi giştî ez bêjim azad e ev heqeteke heger hîn jî gevxwarin ser me heye hingî ambargo heye hîsar hen û tadeyê û nizamçeyê belkî kêmasî henin lê tev wilo jî em anet nava atmosferekî azadiyê jiyan dikin ji bo û milletê Kurd êdî koletî nema qebûl dike û giyayî hinek destkeftiyên baş ji bo wê heger bibîne xeterîk li ser van destkeftiya heye û terefek sebebê têkçûna van destkeftiya ye heta ne tenê ji bo Bakur Rojhilatê Sûrî heta ji bo Başûrê Kurdistan de jî Başûrê Kurdistan hînê jî bi rastî jî wisa bêdengî xwe hîn ne baş neşkenandiye lê li gorî baweriya min heger xeterîkî wilo çê bibe wê milletê Kurd li Başûrê Kurdistan wê xwedî helwesekî dibe بله انا جی گلک دنگ دردکردن زنم راسته هیچ belki ne dwe asta jordeye lê wê hesabxwestinekî ecêb çê bibe yani êdî milletê Başûrê Kurdistan bi rastî jî tehemmila wî nema got di nûv re koçber bibe ji nûv re malî wî xirab bibe ji nûv re destkeftî wî ji de ser e ev çend salan ji 2003 û heta aneka azad jiyan dike û bi rastî jî pêşketinekî baş li Başûrê Kurdistanê heye yani milletê Kurd li wir xweser jiyan dike xweser ji bo wê ew xweseriya xwe nikar wenda bike ji bo mala Barzanî ji bo çend kesan yan ji bo çend şexsan yan ji bo partîkê heta yani ne partiyek ez dîsa bêjim nava wê partiyê jî Welatparêz hene Dilêş hene Dilsoz hene û ê got bi rastî jî dixwazin axa xwe Parîz û Nevşehirê Kurdkujiyê re hene mixabin ewana li gorî min wê dengê wan ji wilo baştir derkeve û bi taybet jî ez dîsa dibêjim milên ê Silêmaniyê de û gelek muaredên guheyî partiyên İslamî hene partiyên Demokrat hene ê li wê dekê ji xenî partiya QDP ê got muarid heta aneka belkî hîn jî dengê wan hêdî derdikeve lê têkeve nava şerrekî wisa rûbirû li gorî baweriya min wê helwest gelek zêdetir be wê QDP hûn dakir بله اف جی یک سدمینه گو حتی انا دموکراتی هلوست خو اشکره نکری گو بشداری وی شریبه به رزدار مثال باکور و جلات سوریه ده ام بالا خابدنه پشتی سردان اردوغان هند بو yer derket ana kasediyar kir go biro yelmetene şavutandın yani gredai ve serdani ev biro hata şavutandın rezdar elham ahmed cidiyar kir go ve ev kasana varın ceza kirin nerina vada yani ev bu yerana çi ve greda çi taraf dibe bela bibe kê şewtan dibe bela bibe ez rastî jî tiştekî neraz dibînim provokasyonên lîskin muamerenin nexweşînin yani bi rastî jî em naxwazin tiştê wilo nava gelê me çê bibe bîr wê tu kes ez nabêjim yani ana ew bîro li gorî min bera du şexs jî pêve girê dayim du şexs yani îrada du şexsa mero naxwaz bişkîne بس چما وقت دم دست بجی پیاده شودن بله
استخوازم بموي يعني بله. انا شخوا بريس الهام احمد فيا زلال كر قلت ام بهيفينه ام بهفر الي كاربن ام بهفر الي كاربن ايجو اف كريار كرنا براسي جي بتشرنجي دي ببلابه ام قبول ناك جزابك بله. ام وان بدن دادي وبلا جزاي وان شيء بخون يعني جبر ولو جارا ايمجي اني از وقت شخص شبهتي من شي دبن براسي جي برافكسيوني ولو برن ليسكي ولو برن قال لك دستين خراب جهاند نام ده بلكي احتمالك ايجو براسي ميتا تركا وغريداي وانتشتاد يعني ممكن تشتم بله دما بريد جي تركيا اشكره بود بومي تمد نابا تبايا روجاواي او راسته يعني ممكن انا ما تشوا ميتكي وان سيخوري دكه ودر احداثيات ده بدهان حوالي مشاهد دخن حروش بنبا لسر براسي سياري مي ريفبريا خسر تين باراندن ودبن طياري وان بي بيلوت يعني از دما فانت شتاد بيجم از نابيجم الا استخباراتي وان يانجي اوي وان لي از بيجم دستي هي يعني بيشتري هي لفي مليده وبلكي هناك يخفروش بدو قروش باريجي فانت شتاد يعني يك $1000 كي بدي بيجي هرا في مكتبي بشوتينه يعني اواناجي همان مكتبه كي تي شوطاندن يانجي كاركي وسا چه دبه براسيج يكسر هما دبيجن جوان شورجگره بگوری من اف تهمانا جينا باشن ابو خوشي تحريك سوكا لاربيل جهات شوداندن دركت قوميتي تركانه راسا يعني از جبويز دبيجن برك هست مرو هستيار به لسرفان مثلا باش يار به لگوری من ام بخوازن خازن لور ريفبريا خوسر ايرو جبو پاراسنا ام نویده که هیزم اولکاری هنن ایگو لسرفان مثلا براسیجی چافدیر هنن گرکی وانا جدمکی زو لگوری من بین اشکره کرن و اواناشی لگوری من گرکی بدن داده اجی تفلوی نرینی دبه محوال احمد جبو گو براسیج جارکی دتشتکی وسانه به یانجی پیشای بگرتن اف لیسکن گو چه دبن براسیج جیر حدسزیه يعني ابدا استبلي نابم يعني از وقت شخص تبلي نابم نارينا كي من اذا يعني واز باورن برانيا قال مجي تبلي نابه شاشه يعني جبرغو شوطاندنه كي ولو بخوازينه خوازي نافا قال متى راح اسسي تشيت كان خوشي تشيت كي برافكسيون تشيت كي يعني دلماي تشيت كي بكينه كي نباشه يعني تشتكي نباشه ام بهيفينه تشتين ولو تشينبن وام حمي بهفره ديسه اجي تكرار دبيجم ام بهفره لسرفانا شياربن احتمالك خرت دست ميتا ترك ده حدثك ولوده ود ظرفك ولوده ود زمانك ولوده ود وقتك ولوده ممکنه دخوازه هناك برافكسيون دروجاواي كورسان باكروجلاتي سوري تشيبكه تفلهوي كيد نافا قلمت تشيبكه في بالا ملت بكشني دبرك او راسته يعني هناك تشتين ولو بالكيشن يعني براسي جد ايريشانغو ايرو لسر باشوري كردستان وفر از جهدو قطناكم يعني اف شوطاندن ولغوري من ايريش تركيا انا ودرباسمونا هولير همان قريداي هفدوية بله اب یکی جوان مترسیان جواکی گو ما بحث اویجی کرد گو ترکیه وقت بجی خواستی چکا کردا لهمبر کردا به کار بینه رزدار مزهر دروشا ایرو دو وقت ام دبینن هن آگاهی درد کبن گو دان استندن به رژیم سوریه چه دبن دناری نواده دم هاتیه گو رژیم سوریه تکه به فرقه ده گوی دی چاره سری برونشنال سرماسیه از باور ناکم انا هدی بلکی هفدیتن چه دبن و نه هفدیتن چه بویه به دهان هفدیتن چه بون يعني بسالان لگوری من رجد میاره به بریا خسر بلکی جدها بهتر هفدیتن چه بون حتی انا لگوری من رژیم سوریا هنا خودی او هلوسته و هلوسته کی خوسا زلال ناگهرینه يعني دي سجي باكور رجلات سوريا هنا دخوازت خبن باندورا خوده تخوازه تخبن ریوبریا خوده تخوازه وکی او دوی بریوب و اویاجی يعني هفديتنان برابطيت که لگوری من هگر دولت سوریا صمیمیه لگوری من پشتی پیمانا جواکی آنو از باورم پیش خریه کی ولو چه بون سیاتیفه کی ولو مبادره کی ولو چه بو گی نوفره ولو هفديتنه کی سوری چه ببه و سوریا ایدی براسیجی بوان هلوستی خو ناگه تو داری یعنی انجاخ به باکور و رجلات سوریه لسر ماسکه وان پرسگری که گوهی وان راسیجی چارسری جبوه دیاره از باورم مسده لگوری من بلکه جیک جار بیتر گلک خالین ایگول هواتنه و براسیجی ایل هواتنینن جبور سوریا گشتیز بیجم خیر تیده و
و جبو سوريا گشتي استقرارك جبو سوريا گشتي براسيجي برنگك ديمقراسي و اشتيانه ام دكارن وقاس پرزگريكا چارسر بكن چمانا ام تيري دكنه يعني الگوري من مخابن هلوستوان حتى انكا تشتكي وصل روناهي تيتنا از فكري بيجو بله رزدان مزهر وکه شانده نتوین یکبوی بدرسون دیار گربو گرب شاسوریه دیسا جبر بخرابونه بدره دالی اولهیه ده یعنی تو چاره شریط نه دالی اولهیه دج نباجده به نرین آواده دور بر بکوده لگوری باوریا من انا سيناريو كي چلی پیش خستن اف سيناريو جكم دبو يعني چند مهبري بو ايرو تقاندن برجي دولتا تركيا جد سويد في مسألة هبو لگوری باوریا من هناك تحریک کرن جو مثلا غزه و اسرائیل از باورم بداوی بویه براسیجی يعني اف ايريشين انا ايران و اسرائيل بتايبت جي ايريشين اسرائيل دماغو لسر كونسلياوان چي بو لشامه و هر وها برسفدانا ايران و اسرائيل جي جبوغو كاربا آوا وجه خزلال بكي دشتاوي جي دبيجي من برسفدا يعني اف ايريشانا يعني بلاناوي بري چند ماها بون تركيا براسيجي دويا رولكي ليست يعني دخواست حماس بكشين نافاوي الشري حماس جخواتي كفيده حزب الله دكفي بيرجي ايران دكفي يعني دخواستن اسرائيل و ايران روبرو بينن روي هفدو امريكا جي لغوري من جويا اگهدار يعني دبن بن رجي دستك دودا تركيا جبوغو ابيلانا ما بسر بكفي ايرو جي انا لغوري باوريا من قالك حسابات خراب لسر عرض سوريا شي دبن و ايغو جي قلني ويد ده سورينا براسيجي نظام سوري بالذات از بيجم انا نظام سوري جخوا تاني هما بكرسي خو زلقيه او كرسي مايه وكي دن نكار تشتكي بك يعني آلی کی ده ایران لسر آخوی شرط کل، آلی کی اسرائیل لسر آخوی شرط کل، آلی امریکا شرط کل، آلی روس شرط کل، آلی يعني تركيا دسوردان و بلكي ام دزانن جعفرين حطاني سريكان يقش داغر كريه وحتى انا كا غهراندا ديموغرافيك و تفلهفي و نخوشيه قد مستقبل دهين در كيفن يعني اف غهراندنا ديموغرافي بسر سببا قلك نخوشيان دي بيش ده مخابن سوريا حتى انا وصاب بيدنجي واصرار ده موقف اخوي شوفينيزم ده وحتى انا كاصرار ده موقف اخوي اباش بروده وهينجي بخون خيالن جو فجر بري 2011 يا از براسيد بيجم يعني چما اوقاس تفكيري تاين چما اوقاس كيم سياست بون چما اوقاس بحساب بون چما اوقاس خوندنك چاوت شاش يعني تنما كار فجر يعني نما كار نزانو قيمش ليش ديروك ناغرن براستيش يقولوا يعني ايدي نما يعني تجنفر نما كار فجر بري 2011 يعني چما في واقعنا بينا وچما اعتراف في واقعناك يعني واقعك سر عردي يعني ايرو جطبقاي حتى ديركا حمكو ايرو ريفبريا خسر بالريفدفا حمو سازيو دزگه وهنا مؤسسات وهي قوتاوي عسكريه هي قوتاوي سياسيه هي قوتا دبلوماسيه هي يعني اوقاس امكانات دزدنن يعني تشما بينانا بينه انا اموكي دو هزن يعني ام دبيجن تمام كاورا چار سري كي معقول ام بهدورا بده جواندي حمو الياده اري ام ناب بپرچا کرنا سوري رنا ام هنا جي نفوذ سوري راتجني ام هنا بهوية سوري حركات دكن ام هنا جي ام دبيجن ام سورينا هنا ام بجواز سوري دمشن يعني ما خوش سوريا قوت نكريه براسي جي وام قوت ناكن يعني ام بخازن نخازن ليه ام چار سري كي معقول واقلا ببينه ازاديا واقلا ببينه واندس كفتيا ببينه يعني ام براسيش جبو خير سوري گشتي ديروك ما بدگره بپاشده ديروك پیش دره رزلا مثل وقت پرسک داوی باکور و جلات سوریا دنوا وان مترسیه ده هم گفن ترکیه هم پلان لباشور هم جه الوسطن رژیم ایرانی ده گلو نرینا وده چش خسریا دموکراتیک ده خواستش با پاراسنا وان کتیا لگوری باوریا من ریوبریا خسر تدبیری باشنه يعني حاضری باشنه يعني زما في نه بروباغاندات بيجم حاضريه باش تحمم لانده باور بك يعني دملي عسكري ده حاضريه باشه دملي ابوري حاضريه باشه حتى دملي جواكي ده حاضريه باشه اف جواك ايدي بريفبريا خو فكريداي يعني بلا حمكس شافي خو فك ببينه روشي بسات حزاره الكولانان ملات ايدي دفج في ازاديه وان دسكفتي خو برناده اف دسكفتي محمد زانم بتشاو هاتن يعني بالراسي جي بكدو خيداني هاتي از فيجي بيجم يعني انا ايغو شخوا
کوچبر بو کوچبر بویه ایگو درکتن ایگو سروی آخیمانه باور بکه دفش في آخر برنات يعني جيكي جو برفي هاري تونه اف حقيقة جبو يجي لغوري من بلا دجمن خوشاش نكن اجبو تركيا يجي بيجم جبو سوري يجي بيجم جبو ايران يجي بيجم جبو واقاس مداخلات يقول لسر سوريا يتشي دبن وحركس وكي جودكي ميري وكتي نخوش نافلي دكن وجنافا في آفا شلود دخوازن سيد بكن لغوري من حساباتي قشا شاشن روی بریا خسر خودی امکاناته خودی براسو پروژاکه خودی مشروعکه و هری مشروع معقولی ایگو چهار سری که دکار دی سوریه بگشتی و دباک رجلات سوریه پیک ورینه و حتی به میناکا گو ازمات و کریزین گو رجلات ناوینده لسر اساس وی پروژه لسر اساس وی مشروعی اف چهار سری گشتی چه ببین مخابن از باورم هگوانا راست بفکرن و باش کاربن رویبریا خسر بخوینن خوشک فهم بکن لگوری باوریا من رویبریا خسر دستیوش هر کسی درجه و کاره ببقوة حله يعني او هیز هيا جو چاره سریا سوری گشتیجی بگری سر ملی خو افراستی که از نش بر پروپاگاندا وید بیجم يعني امکانات رویبریا خسر هيا جو چاره سریا سوری به مداخلات در و چاره سر براستی هیوی تنی او راستینه جبو وجهت بيجم تو إيريشين دولة تركيا جنوب رالفيدا كي جو بسر بكذا باوريا من تنا تركيا بالعكس دا أصلا خوي هري زعيف دايا دكتنا خدايا وبتايبت جبو بارتيا قدبيت جبو بارتيا AKP بيجم يعني AKP وMHP لبوري من وين داكرن أنا جي هيفين جو براسيجي بلوكا ديمقراطي واشتي وازادي دباكر دهيدي دي فربه وحتى كوربن تكلي بچپت تركيا رچبت وكاربن دبيش ده براسيجي ببن بارتيا يكمين هگر براسيجي بدن بارتيرا كاربن نوبا اتفاقا كبن جهبه لغوري من وببن بارتيا يكمين او حكومت تشكيل بكن بله رزدار مزارم بلکی که خوش من گون میوانی مبون براسی دمام نما جبوه وحمو گهداری و جارکن سلابرز بجم سپاس بله لورم دگهن داویا خلکا ایرو ام سپاسیا رزدار مزهر شیغو اندام کنگره اسلاما دموکراتیک دکن تا آزادیه تا سرکفتنی هم بمین دناوا خیر و خوشیده